adofono mema obibia akwaba ede ebatu majiji so moso fo muni aba epesi kapane nso minimum edi ehye ebra edruso e kan wahala jumedi na enede eye ye papa reverend Sampakye Ankra edi nsimbi ababa betu edwa ye akwakoye se eye kasa akwakoye se ye futo akwaye se eye kokobo ena ye papa yi wodi ema eye ye papa anase ye ankasa ye na his excellency Nana Adodankwa Ekufu Adona se de monim no eye reverend Sampakye Ankra eye nyame nipa na nyame di phobia wono wanhyeda emba eye social media so memeke kansem na mehu wei na nyame ayiwe ya kyeme na se wanhyeda emba eye social media so na wode nsem no etu eye edwa na se wode nsem no etu eye abonten ama ye mampanyi his excellency Nana Adodankwa Ekufu Adona wochemu se we enya politics na woye na Ghana for aba beta gene se eno ye MPP ni woye NDC ni woye CPP ni woye se ni David wono wanya politics nemom eye die wahunu ene die eye ya kire no ne no ena wodi eltu eye edwachese ye nua be ma na ya papa ye reverend Sampakye Ankra etimi ateki eye a bold decision about bonting edi message abraye mampanyi his excellency Nana Adodankwa Ekufu Adona wodi nsem eltu edwan na was say ye mampanyi enye very careful with eye people around him na won hwe ne hu ye ni titu ene nkofo miensa wone wo mo ewo eye Jubilee House onu na sei na eye wode ne nsem no etu edwa President Ekufu Addo should be very careful with some 3 groups of people surrounding him at the Jubilee House whom he should be aware and be careful with are those that complain, those that criticize, and those that pray and intercede for him. We enen somebody etu dwa say mampanyi ema nani na ho ema ewo wo mo ta complaining ehum wo mo criticizing no ene ebiom so no wo mo gina mo ebo empire intercede ede ema no na no anso hwam ena wode eye enchemu eba na say ena wode ni nchemu no etu edwa o say those that complains are the ones that allow him to know the lapses in his government. Those that criticize him are the ones that let him know his faults, and those that pray and intercede for him are the ones who hold him dear spiritually. We ene nsema wodi etu dwa no ntino wo ma ye mampanyi ani adahonom na wodi etwato as therefore I advise President to be very careful in all his money as well. We any DHS wodi echi ye nyina eto no di senior pono say and one share ye bibia ehu ye titu ene ni sika ye SM ehu achese wo ma ye mampanyi ate asesem wo ma complaining ene ho kire yen ene no ma nkoye ena say no wo mo eboa no enti no wo mo ma na hu baabi a wato sin ewo ni dwumedi na manyo semu no say ena kwan nye ena ye nipa wuwu no complain ebeba no ema ni hunu say na chese wo bae no wo to sin ewo eye akwan ye mu enti won hwe na wonye den wonye enti ma nani enkosa nkrofo no ena biom so wo mo criticizing no che ne say ena say wo mo keka eye nsem no no ma ni hunu eye ne mfomso enoma awoye ebia no akoka bibi no ma advertising no we do kan ye de enye do kan ye de ntwe ye do kan ye ne say no ma ni hunu say ahawo ye mfomso wo baby enti sankrofo no susu no wo hwe ye na wo ma nani enye den enko wo mo ehu eye pa na ebiemu na wo say eye wo mo bompa ye manu ono susu no ema nani kwaso toto wo ma say because wo mo de wo mo so ni mu ewo na koma mu a chese wo mo boa no ewo honhom fam enti e mampanyi enso ema nani enda ho ewo sa enkrofo no den ehum na ne kra mpa odi betwa to say mampanyi ensan so ma nani enna ho ewo ye akwanyi na mu ni titu ni sika ye asem ehum no odi say we atu dwa no na we say we dey say ya asempa enye ya no mu amba sori na mahum say wo na ate akonya so ene mahum say enkrofo ama misika say ne memo mpa ye ni we fi wono ene enkrofo abo pa say ene je say da enkom hye nko a da ni so adi hu ye different ene eboboba enti say we message we ena ye papa ewo ede ema eye mampanyi dia ene na je say dodo na ni age wo hu say we dey nya asembo ne
eya sempa ena wode eba because eya de ya nipa obi be ka san they all criticize no memfi no won pe wi na say they all complain no oboa en favor nti na work and they all pompa ya ma no bibia wo penti ena wo pompa ya ma nti pe nkofo betutu and send the unity na so na say na bia ye mampanyi esusu akwa yi na ne afri san nkofo we mi ensan eso anhwa na eno so ama ensem kese ayeden atimi asi enti sem wo ma ye mampanyi ani ada ho say san nkofo na ni kwan se wodi wo ho na woma nani ena womo eso anase womo nani enda womo ehu se ye be ya bibi omo de bebe bia no betimi ahwem na ode nnwoma atoto akwan mu dia ene ne kwan so a eno no na no da bi no so se aha ennwoma bi sei ene ye pede afra asofo no na meto akowiem ade achi ame wo spiritual denden ade achi na sei ade achi na we abram me hon ma bremiska ade achi na we mi hu we ene Nyankopon sisei ene Nyankopon sisei no enya no ena wo mu enya we ene eye ensem a wo mu enye de free eye asofo no ho no na so nim se sofo de obi ani midwuma wodie said ye wo mu ye wo evangelist ye wo pastor ye wo teacher ye wo prophet ye wo apostle ene de ekeka ehun no ene ya obi be hu ani so ade hu because o say obi anya message a wo de eba ne de ye futuo ni ntino no nche so obi susu hu ade ye ni kwa so wo kan na wo beka na so wo kan say besie say bebe mu no eno ene asem no eno na wo say ye de ye dwen ehun anase eno na wo say ye ma ye ni enye de enko ehun na emum ye ntimi ensi eye sofo bi akwan si ane emane nka eye ni so ade hu ni revelation awanya ni dream awanya anase ni vision awanya because esuno biam ene say de nyame ene no eye de eka senti say nyame ena nkwan foforo so ene ode ensem no ema ye papa reverend sankwanche ankra ebia na nya sa akwan na so ena wone other prophets no ebeka senti ntimi nhese obia endi ye papa sankwanche ankra nachi na mom womo eba bonti na womo baba bekasa womo hwe se womo mo kasa ene womo nsem a beba bonti no ato asumu se de yam papa ede wode ba ya ato asumu a wacheche mu a wobi atimi ayeden ate ase ne nkonko yesem wayi wanim sa manyo ko wi chia na chese wudie agese bibia ba womo nkwa na abeka de favor mo ne mo begina the center obeye neutral eda entamo se de be ya ensem no nyina eba ene womu hawa wo bebo no ede afa enti abaso body ne de womo ebo papa reverend sankwanche ankra baso yepam se ensem no baye otimi hunu hawa be digest ensem no na watimi de ababonten ama eluki so matured and sound na nkonko ye ya anum de ye ni bi atese wote krampo na ase de fati ekokobo edan efutuo de edema wo bia se de papa de afutuo ya to de ekọ edema obi bia nso so unu obi na ye de ayonkofo a wo mo nam no wutie wo mo ensem de wo hwa da ne da wo ya de anya otufu wo wo ka cho se we de wanye ni ye we de sei we nka ye ni si ya no wo mo mo chewa wo se nso so mfo wani ndi eche wo tena na wo susu mo o wampo ana se sei and de we kan no kre na wo hu hawa wo betu wanam ana se wo befa wo ye wo na fofo nti we de enye ye mampanyi enko na ye papa reverend sankwanche ankra ede ema na so ye futu e wo se nipa bia wo bibia wo ti asasi so no wo choose enkofo no ombetu anamom wo no ombebo bra so pese wo nduru ekira enkofo mo surrounded around you no or ma surround around you no one and what say and one show one we make sure say we konkonya Judas bia ewo mu anase konkonya the bad nut bia ewo mu afa be ma wudwumadi a wudie no afa seem to be ebetimi ayeden abemu te futo we dem ekọ edema ye mampanyi no so kọ de magana eni wiasafa na obi bia wote ensem yi won so ye papa adwincha wodi tudwa na se ne nsem wode ema ye mampanyi is excellency na nadan kwa ekufado den na wo so betimi aka ede afa ho fo wadwinche no ebra e Tuma GH comment section ebiem so like your videos na share all the social media platform obetimi follow yen your IG page at Tuma GH _ your Twitter page so at Tuma GH _ sa na Facebook so Tuma GH na wo benya yen na chese any videos so bia obi bia no obetimi so akwa share ebi ho na wadwinche bia wo de atu eja subscribe so sa wonya ya midin e de akua sikapa aha na edibesi dasene ye besane hia
Too much GH. Me did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko son show mo. No anybody GDB. Madam, I say love you. Me did the Isaac Ojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH. Mu too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.